Aktivisti naše organizacije u protekloj sedmici posjetili su nekoliko srebreničkih naselja gdje su realizovali podjelu prehrambeno-higijenskih paketa. Pakete su uručili socijalno ugroženim, osobama treće životne dobi, odnosno povratnicima u ova mjesta. Podjela prehrambeno-higijenskih paketa je naša redovna aktivnost u sklopu koje obilazimo osobe u potrebi širom Podrinja, ali i Bosne i Hercegovine, te im doniramo osnovne životne namirnice kao i higijenske potrepštine. Naši volonteri porazgovaraju i upute riječi podrške korisnicima, što je njima od neprocjenjive vrijednosti, jer se uglavnom radi o starijim osobama i osobama koje žive same. I ovoga puta, kao i svaki put do sada, pakete smo našim korisnicima dostavili na kućni prag. Salam alik. Alejkum selam. Kako je djede? Dobro je, kako mimo? Evo dobro je mašo. Kako zdravlje? Pa je dobro, staro. Hvala vam, hvala. Amin. Hvala. Pa često malo mu. Nemamo djede vremena, evo, ispred humanitarne organizacije Help Others malo hedije da ti se nađe. Kako si živio ovdje? Ovako, sam živiš? Živim sam. Salam. Kako si? Dobra je moj nebo, dobra hvala Bogu. Ajde, stav, kako je? Dobro je, kako ste? Dobro. Dobro sam, dobro sam. Jako Bogu. Salam. Selam Malik, Kako si Nina? jeste li mi dobra? Evo, dobro smo. Hajte u kuću. Nećemo, Nino, nemamo vremena. Otkud ste vi duše moje? A? Otkud ste vi? Mi smo i sapni. A, sapojara, I sapni. sapni. Hajte u kuću. Nećemo, nemamo vremena. Kako si? Ko ja? Ja. Koje su godine mašallah? Biće bolje ako Bog. Sadim kupus i kupus repu. Ja. Znači, ko bude živ, nek jedi. Sve naše projekte realizujemo zahvaljujući našim donatorima. Ukoliko i vi želite da donirate prehrambeno-higijenski paket socijalno ugroženim, osobama treće životne dobi kao i povratnicima, možete to učiniti vašim uplatama od 50 € koliko iznosi jedan paket na PayPal ili žiro račune naše organizacije sa naznakom paketi za socijalno ugrožene. Sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru. Vaša humanitarna organizacija Help Others Salzburg.